بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga uripno Allah, pumumakinag saging kaiya mga pupuntok abidiyo tano. Mangling tano si ko Allah, riskin tano niya sa ilmo, pagkang gayaguna. Kangundaan tano saging kaiya katatagod tano sa dunia, na ayamala, na siya ko kapukoman tano si sa alungan amawri. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itatarus tano aging kuto di tano kapangadi aging kuto mga bandingan makapantag si ku tauhid. Miya panutul tano si kum mga uuna abidiyo tano aging kaiya kay importante aging kaiya ilmo si ku tauhid, si ku akidah. Pamana igira miya ribat aging kaiya akida o manusia na kepukas kanya si ku inaloy Nabi sallallahu alaihi wasallam asatiman grupo agito sa mga umatian at ito munot ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agito so tigtano ahlus sunnah wal jamaah. Na inuwai yung kaiya akida na kinanglan na matago sa ginawa na maturdo uripno Allah ande manay kakanalan yanon yung kuto untul akida ka sabab sa misasangkot to naging kuto kapakasulyan si kasurgan yan. Mga bangsa amin na sitan wa imatataman sa ging kaiya nawaqidul Islam. Yung kuto pumakabatal ko kamo muslimi si kutaw. Ging kaya baloy tano muslim. So kaya saksi itano sa matana dati tuwa simba na inong taswallah. Gusto Muhammad na uripni na gusto yan. Na adna pumakabatal sa ging kanan kaya saksi tano. Ging kanan kaya baloy tano muslim. Ging kaya kababaloy tano ang mga muslim na adna pumakabatalon. Madakal amya nga aaloy o mga ulama pumakabatal sa iku kababalin ka muslim. Ayaman na pagkabatal na edni ka ngal bakang kaon na miya da ka kababalin muslim ka miya kafir ka nya ka panakuto ka miya da ka Islam. Na ging kaya sa pulutiman inaloy o mga ulama inaloy o mujaddid asyaki so Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nalinya sang utak kitab yan yung kaya nawaqidul Islam na madaglap na mga pdaya mga uripno Allah kaso sabid ko mga ulama na minirampay sa patagatos kaya bilang iranon nagi kalilid ap kasugukon o mga tawag yung kaya sa pulutiman pananggilan tanwaya paganayro natigyan manuto asyirku fi ibadatillah. Paganaya pagkabatal ko kabubaling ka muslim kidaga ko kabubaling ka muslim basta manggalbag ka paganay saging asapulo naging kautuwa asyirku fi ibadatillah. So kapanako to kisakutun ka ko Allah si ko simber kanya ayamanan niya nagiso kapanako to miyang bedingan tano miya pamagusay tano si ko miya na video tano yung kutuwa kapanako to kisakutun ko Allah. So kapan ako to na dua kamala agumay-to yan pamagusitan no aging ko to kapan ako to amala ging ko to mga klase niyan nagumi aloy tanong ko isa
video tanwa makatutundugo na ya. So mga ibarat o mga kapanakot to amala na gusto ito mga pada ibarat naging ya kapanakot to mga urip no Allah nag-iisum ya kalala adu sa amiyang gulaw la si kulyaw lupa basta ang galbak na yung urip no Allah na haram o ba makasul ko surga basta ron kapantagi ya kapatay so urip no Allah na din pakasul ko surga tatap si ko neraka jahannam di pakasul ko surga tatap ko neraka jahannam na pamakaptubat ng wallah ptubat na naging kuto ataw agiang kuto galbak akapan ako to si kuda niya magkapatay katatagwin sa kay dunia na pagkatawbat ng wallah insyaallah ta'ala kay naloy wallah iprila yan so mga dusa pay kalayan asar kaptubat sorry po niya maurip no Allah na ikadua pagabatal ko kamu muslimir ka naging ko tigin man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim pamanasan sa tao baluin yan sundulun na nilang ko Allah sa mga pagampitan ay manung ganoy sa pagampitan yan aron di pamangani ron pumangni sa ugup ayan yan di panarakanan lagit pa mo mga musyrik so mga musyrik si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na paparatian niran adna Allah pamana so Allah subhanahu wa ta'ala na padkup simba niran ugay na simba niran naging ko to mga barahala pagampitan niran naging ko to mga barahala sa ansirangon pupakaran si Allah mga lagi dito sumambus so mga loks guni kupkan nagataon naigira na pagampitan niran so amanan yan na mga tunong pagampitan siran papunong ganwisiran sa mga arwak igiraw sa amanan yan na di sila nung di mamangani sa tabang ugup sa panginiran nungkon si Allah anyang mapang ni si Allah madakir naging uta kamargan ng kira aman di sila di mangampit di sila di mampagad sila sa pagampitan si ko kapsimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na inungot to di ndiriswas wallah inungot to pamadi ndiriswas wallah rukon pamalad rukon pamangani di ka hindi mangampit di ka hindi mananawag sa mga mga syaitan mga jin did na banyan power da banyan gas lagit pa mo mga sufi mambu pupagampit nila ni gila sa mga ulama iran isa na manakapanakot to di manggalbo ko mga sufi ayran di pangampitan sa mga ulama iran na miyamatay mga ulama iran na gito kapangampit kapangadin sa pagampitan na mga ibsa ko tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala basta ang galbog na nanurip ng Allah na yakalipsi ko agaman yan ikatlo mga bangsa amin naging kayatigan man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum manasata walin yan pakakapiran sa mga mushrik bali sa mga mushrik mga kafir mga Kristiyan mga Yahudi na piyakakapiranan ng Allah yukum Allah mga kafir siran yali sa Quran basta di nga siran pakakapiran piyakakapir siran wallah udi na miseng kakapan si iku kakakapirikiran katataguan kasasangkaan si iku kabubaliran na kafir udi na piyakakurik kabanga din piyakakurik so kapitiran agamairan na ayam ananian na ipakaliwan na siku Islam ipkebatalan o kabubaling ka Muslim kinanglan na mapakakapir kasiran di ka sing kasatay sa ayam ananian na basira man kanaba kapir di nga perati o basi bakurek suwa agamairan ginan mga urip ng Allah sa tawa din yung pakakapir sa mga kapir piyakapir wallah singkap mo kakababalir na kapir di na piyakurikian so agamairan na iya batal so ka islamir ka
Ikapat na man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه serta wa i'tikad nian serta wa pangim benar upus ian amata nasusalakau aturuan amata nasusalakau kuturuan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam na komplit wa disuturuan yan ndoan yan mata nasukukum parati ano to mata nasukukuman salakaw kukumano Nabi na mas tumo di sukukuman yan ayaman na ini mga urip no Allah na sa tawa pangim benar no puso yan adam pinamakalawan si iku turuan ini talingo mo Nabi nasab na ramya kapiraging kutua manusia amyang benar so turuan ini talingo mo Nabi na ginan ayamanan yan na dinaw na yan na turuan akmal ginan ni kompleto lawadang pinaparatian na ka makal salakaw ko turuan ini talingo mo Nabi giti kompleto atika na sab na ramya batal kaso kabubuling ka muslim udi na adna paratian na ka kukuman makalawan ko kukuman na ini talingo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam gito suway na kukuman wallah no po nakamatum aging kuto salakaw ko kukuman wallah i'tikad na ka pangim benar no puso ka mas tumaging kuto emanan yan na kukuman na salakaw ko kukuman wallah syariah nasab na ramya kapesuta isay ni pama yung kuto atau ayan na ni kukumaging kaya demokrasi ging kaya kukuman na salakaw ko syariah islamiyah na upun unot aging kuto i'tikadiyan ging kuto pangim benar yan lagit pa may mayor o di na si gobernur o di naging kaya mga pedadato makapupower na punian kukuman na demokrasi kukuman na tagut maparatiyan yan maunot to naging kuto i'tikad ging kuto paratiyo puso paparatiyan yan nagyuti tumo gyuti mas mapia di sukukuman ani talingo mo Nabi syariah nasab na namya kapiraging kuto ta punan i'tikada na upumpan kanaban yan i'tikada kanaban yan pangingim benara tatarima niyan na mas mapeso syariah mas mapeso kukumano Islam ugay nagitip kikukumin ang uta demokrasi ging uta tagot kagiya ay manana din yang kigugo banen mi kukum so syariah nasi ko pangim benar yan na mas tumo so syariah Islam na kufrun duna kufr ay manana yan na kanaba malaka kafir yuti ini manaw Ibn Abbas radhiyallahu anhu sangot wa ayah wa man lam yakfur bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sa tawa din ni kukum suni turun wallah ayat Quran kukuman hasilan na mga kafir na kufrun duna kufr giraman utuwa daun unut supangin benar na yaka kakapiro to mga urip no Allah no pamaka munuton supangin benar ka i'tikad ka supuso ka sa mata na mapia sukukuman naging kukuman na demokrasi kukuman na tagut na mas tumuto di sukukuman no syariah na giti ka kakapiro to kukuman doon unut supuso ka kam ini kukum kabid ng utwa kukuman na demokrasi tagut kagi ayama na ulalag na di nga bukigiga kumukum sa syariah islamiyah na kanaba niya kalyo si ikwaga maging kutwa tao kagi dan yan i'tikada lagi isibut saya mga ulibnullah ikalima na man abgada shay'an mimma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau amila bih san sa tawa adna kararangitan yan ashay apad ko ni talingo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi apiapan pinggululan yan pinggal bagyan ugay nagagiya kararangitan yan ikakagbudian na sab na ramya ka miya batalyan so kagbudi na muslim miya kapiragyan ko torip no Allah pamana minitalingo mo Nabi asuguan na kirarangitan naging ko totoo lagit pa mo riba kapriba ibarat yan pamana ini sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapriba minitalingo mo to Nabi sallallahu alaihi wasallam ta kini sa parnon na kirarangitan so tao miya good saging ko to emanan yan na kini sa parang ko kapriba na ini kakapiro to tao udi na sugu na ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi ko kini sugu nun Nabi sallallahu alaihi wasallam kini sugu nun wallah na miya good to tao
Sang tasuguan wallah. Ini kararangit ini kagudian. Ini kararangit yan. Na apiapan pinggel bagay nang tasuguan na. Niya kapiragi ang utorip no Allah. Lagit pa mo mga munafik ibarat yan. Ini manang ta mga munafik napsimpan din Rasulullah si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ugid na magugud siran. Ikakagud din ang utwa sugo na din ninggal bakan. Ini talingon mo Nabi na dakiran makanggiguna so kabubalira na kapsimbirang kwadla kagiya matatawag na ng tararangit kagud sangutan ni talingon mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ika na mga ripno Allah na man istahza'a بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. San sa tawa pag-isiwiso niyan ada pag-isiwiso niya si ko mga si ko agama ini talingon mo Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-isiwiso niyan so pad ko agama udi na subalas udi na susiksa nangot tawa miyagisiwiso ipupipapakay to iyan sa mga ayat wallah sa mga sunnah sa mga sugo no Nabi sallallahu alaihi wasallam italingon man yan agama. Sad sa pag-isiwiso na kaon adong ko pag-isiwiso na kaon suman-suman na kaon na ipkakapirot sa layo ng mga munafik pag-isiwiso na sa mga sahaba sa mga tanda wallah subhanahu wa ta'ala na ini kakapiriran ito. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yun na tigwala pendawa kamataan na miya kapir kano kunin kay perhatian niyo. Tanto ini mga ulip nola delikado kay nang lana surip nola nakapananggilan niya na. Lagit pa maging ibarat yan paman na miya kailay ka sa mata si sumpa Muslim ingugulo na niya pamasusunod Nabi sallallahu alaihi wasallam kasumpa na piyag-isu-isu ka sa piyamtun ka sa marata ibuntal buntala kambing inom ni na isuswa mga ibarat yan padanan sa isu-isu si kwagama na ipkakapiranan mga ripno Allah. Lagit pa maging ko to miling ang utaba iya sumasapong sa aurat ingugulo na niya pamasok kasapong sa aurat kanidita na Islam mararantam nganin sa manangugulo na sa Islam na piyag-isu-isu ka barang-barang ni pamtungon mga tiga kakuha ka nganin sa pira suman-suman ka na ipkakapiranan mga ripno Allah. Madakalasan so yamanan yan na mga pada di kapag isu-isu asi ko mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam si kuagaman yan. Sa lagi din sa estilo mga munafik. Ikapito na as-sihr kapangatao. Naging kapangatao na ipkakapiraya naging kapangatao. Ikawalo naging kay muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum halal muslimin. So amanan yan na giso kapnduru nga kaptebangi nga si ko mga musyrik mga kafir si ko yaman nakapridu ko mga muslim na kala-klaro ya sifat munafik ingon to aptebangan ka sa mga musyrik pendurug negasiran pugugupan negasiran si ko kabinasaya ko mga muslim si ko yaman na kapulang ko mga muslim kapminasa ko mga muslim na man na pagkakapire kala-klaro na kap munafik kay man aptebangan sa mga riduinga si ko kawan agama na ay nga pagipulang sa mga pagaling ang mga muslim ay nga tredon siyaw ng atin na man i'taqad anna ba'd an-nas yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mana sa tawa i'tiqad niyan pangimbenar niyan amata na so sabad ko mga to nakapagais kaniyan alumius ko syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamana upon nakaparate atik kapagay alumius tanos ko syariah adna tawa i'tikad naka so puso ka i'tikad no puso ka matana so sabad ko mga to na adn bua kakaparonian adna kakaparonian lumius saging kay syariah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam sa lain pa mao kuan lagit pa mau so Musa alaihi salam aguso hazar amanan yan na lumilyo so haidar si ko amanan yan na syari'a Musa alaihi salam lagit pa mo tatika naging kayaga matanaw kami Islam na di kinanglan na tarimaan tano adit ka pa kay batano lumyo saging kayaga mo Nabi agama ini talingo ma syariah ini talingo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam
batan pumanug sa pada syariah. Na basta i'tikad no puso ka kapag lumiyo ka sa ginga syariah, na ini kakapiluto Muslim. Ika-10 mga ripnwala si tanong pagpusa naging ko to al-i'radu an dinillah la yata'allamu wa la ya'malu bih. Giyang ko to katalikudi agamaw Allah sa kompleto katalikod. Din yang paganadan nagudin yang penggalbakan. So mga tao din yan paganad naging kay agama wallah na din yan penggalbakan. Na sab na rami kalius ko agama. Miya batal so kabubuli na Muslim. Di ka pa kay batano talikod naging kay agama wallah. Manan yan na paganad tano so agama wallah galbakan tanos kanya. Pun galbakan tano naging ko agama. Upun so tao na talikodan yan so kapaganad si ko agama. Mana taro tupad na din yan paganad din yan penggalbakan na sab na rami kalius ko Islam ya dago kabubuli na Muslim. Gina ni mapumagusay tano panglinta ko Allah adna miya ko tano ron duwan kapananggilaan tano waging kaiya mga pumakabatal ko kababaliw taw Muslim. Madagal mga urip wala so pumakabatal ko kay Islam yo taw kababaliw taw Muslim naging sa pulo kadaya karon madagal di kasugok mga taw inaloy umala Imam as Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.